Mohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs o amohelehile hape sabateng sena se halalang sabateng sa morena o fihlile hantle sebakeng se nepahetseng ka nako e nepahetseng ya o tsamaisetsang tshebeletso ya letsatsi lena ke wa hao wa ka mehla ke Thapelo a letete ke letete la mohale mme ke na le moholo wa ka pela ka mona e leng yena a tlang hore ngwathela bohobe ba letsatsi lena ke Ntate Kwantlane Molefi. Ntate Molefi ako ba hlabe ka madume he babuhi ba hao. Kgotsong hle babuhi ba kgawane. Ke le dumedisa ka lebitso le letle la morena le mmoleki wa rona e leng Jesu Christ. Amen. Sehloho se Ntate Molefi a mphileng sona sa beke ena se re fela ha di a etsetswa sephiring. Ha di a etsetswa sephiring. Mme he o sontse o utlwa mohi you can't afford hore o panye tla lahlehelwa ke ntho tse ngata haholo ho latela manoni ya sehloho sena. E re he ka nako ena ke o hopotse ke o meme hore o jwetse metswalle ya hao le beng ka wena basebetsi mmoho bana beno ba kereki le wena o ba hopotse hore ke nako ya lenaneo le monatelang la Sesotho Sermons and Programs ba tle se ke ba fetwa he o ka ba supa hona ka YouTube ka mona kapa ba supa ka Facebook ka mona wa tshwana ke choose my ikgethela. Haeba ona le tlatsetso kapo kopo ya thapelo kapo potso kamano le thero ene re tlang ho sebetsana le yona letsatsi lena o tlo hopole he hore o ka e type hona moo le mona teng le boteng la Facebook kapa hona ho YouTube mono. Ntle le ho senya nako mohi e motle e re ke o meme ha re inamisa dihlooho thapelong le o mema monga mosebetsi ona hore a re etelle pele ha re rapeleng. Ntate ya hao la ntate ya hae hodimong ke rona bana hape sabateng sena se molemo seo go fileng sona ntate re a leboha ntate ka letsatsi le monate le go fileng lona fihlela hona jwale ke rona bana ntate re tla phetla buka tsa hao mantswe ya hao a halalang re kopa ka tsela e kgethehileng Jehova o bule dikelello tsa e mong le e mong ya mametseng mona le ya ntseng a bua ena Ntate Molefi le pelo tsa rona le mmele ya rona ho amohela ditaba tse monate tsena tse wena ntate o go lokiseditseng tsona qetellong ya letsatsi re tle re ho ile molemo hore ebe re la ka ra tlatlang ka nako ho tlatla ithuta ka wena sabateng sena Jehova ya halalang. Tataisa Ntate Molefi tsohle tseo a tla di bua ntate e tle ke ebe tse tswang molomong le kelellong ya hao fela tsena re di kopa re tshepile lebitso le matla la morena le mmoleki wa rona Jesu Kriste. Amen. 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 Ke se ke tshilo jalo Ntate Molefi e re ke o sie ke re Morena Modimo a ngabe le wena ha o re ngwathela bohobe ba letsatsi. Amen. Moya khawane wa Sesotho Sermons and Programs ntumelle ke boele ku dumedisa hape ka lebitso le letle lebitso la morena le mmoleki wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Ditaba tsa sabata sena ke ditaba tse bohlokwa haholo tseo re lokelang hore re le ba Kriste re ke re di thuise re di behe maikutlong a rona mohlomong ka mehla le matsatsi ha dia etsetswa sephiring thero ya rona e theuwe hodima lengolo la diketso kgaolo ke ya 26 temana ke ya 26 mme ke batla hore ka pelenyana fela ke tle ke fumane lengolo le jwalo ke tle ke lebale e le ho theya ditaba tsena tsa rona. Diketso kgaolo ke ya 26 temana ke ya 26 empa le ha o le jwalo ke tla qala temaneng ya 24 temana na 24 kapa
a mabedi a metso e mene e re ya re a santse a ikarabella Fisitose a bua ka lentswe le phahameng a re wa lora Paulosi tsebohadi ena ya hao ya o hlantsha empa Paulosi a re Fisitose ya kgabane ha ke hlanye ke bua mantswe a nnete a nang le kelello temana e le mohlorithego ebile le ya o qetela e be e re kgosi e tseba tsena tsohle ke ka baka leo ke buang ka sebete hobane ke kgolwa hore ha ho letho le patilweng ho yona hobane ha dia etsetswa sephiring. Morena a hlonolofatse palo ya lentswe la hae. Ditaba tsena tseo re buang ka tsona ke moo re bonang moapostola Paulosi a le ditlamong. Monna enwa ha a le ka hare ho ditlamo re bona mona mo re mmonang teng a le ka pela morena King Agrippa. Jwale a paka ka bophelo ba hae. A paka ka bophelo ba Jesu Kriste, a paka ka lefu la Jesu Kriste e ka sitana le tsoho ya Jesu Kriste. Re bona ka o hloka qeaqeo hohle a tshwere kgodiseho e hlakileng. A bolela hore ha ile hantlentle fangkgedi ena ya e tshwereng ha se pale ya serukgu, ha se pale ya lekunutu e buang ka morao ho mamati a kwetseng. Ha se morero o tletseng lekunutu o etswang ho ipatu. Empa o re hantlentle fangkgedi ena ya e tshwereng ke boprofeta bo ilang ba phetahala pontsheng bo bonweng ke mang le mang. Lebitso la morena Jesu ha le boko. Ke fangkgedi e bolelwang ka ho tia hohle, ke fangkgedi e tiswang ke dipaki. O re ka Senyesemane o re this thing was not done in a corner. Ditaba tsena ha dia e ka tsa etsetswa sephiring, ha dia etsahala sephiring. E le taba e bolelang hore fangkgedi, sefapano, tsuo e ka sitana le phetoho e bang teng maphelong a ba Kriste e tliswang ke fangkgedi. Tsena tsohle ha se dipatuweng, ha se tse patuweng, ha se tse siretseng mahlo le ditsebe tsa batho. Lebitso la morena Jesu ha le boko. Tsena tsohle di bewa pepeneneng e le dinnete tse reretsweng hore di bonwe ke e mong le e mong. Bophelo ba mo Kriste ha se bophelo bo etseditsweng hore ebe ha bo bonahale hantle, ebe bo patehile, empa ke bophelo bo etseditsweng hore bo phelwe ka hodimo ho tlhoro, bo phelwe ka hodimo ho thaba. Jwalo ka ha le sona sefapano re tla hopola hore sila sa hlongwa pepeneneng. Ke nthwena sebini se seng se reng on a hill far away. Thabeng e nngwe e hole sefapano sa hlongwa sa bonahala mane Golgotha, sa bonwa ke mang le mang ya ske ya eba patuwe. Ha dia etsetswa sephiring.
ha o nka bophelo ba monna ya tshwanang le Noe eo a neng a le ka go lefatshe le neng le kwaetswe le dikaditswe ke sebe. Monna enwa a phela ho loka, mme a phela ho loka hona openly, a phela ho loka hona hore mang le mang a tsebe taba ena. Yaba monna enwa o haha reka dilemo tse 120. ha o sheba Genese kgaolo ya botshelela o sheba temana borobong. Taba eno fela ya ho haha a reka a etsa e le ntho e tsebahalang hore ntwena ha se ya sephiri, ke ntho e lokelang e tsuwa ke mang le mang. Bophelo ba monna enwa Noe, tshebetso ya hae was not done in a corner. Ha se dintho tse ilang tsa etsetswa kae sephiring, ke dintho tse ilang tsa etswa pepenene, tsa tsejwa ke batho ba nako ya hae. O ile a bolela ho loka le hana o etsa jwalo ka hara ho songwa ho. Tumelo ya hae ile ya nena lefatshe, ya pepesa tsa lefatshe, mme qetellong ya boloka lelapa la hae. A re sheba monna ya bitswang Daniel, eo le hana hanetswe ho rapela, yana a hanetswe ho khumamela modimo wa hae, mohlomong pepeneneng. Empa re a bolellwa ho ile a bula difenstere tsa moahwana phela ho ona, ya ba o rapela shebile nqa ya Jerusalema makgetlo a 3 ka letsatsi. Daniel 6:10. Boinehelo ba monna ena e ne le bo public, e ne le bo pepenene, bo tsejwang ke mang le mang, mme bo sa sisinyehe. Mme ka lebaka lena ya ba o lahlelwa ka hara lemena la ditaba. Empa le ha o le jwalo, modimo ya pholosang pepeneneng ya ba wa mo boloka, ho bontsha hore ho loka ha ho hlole ka hare ho meriti, ha ho hlole diphiring, empa ho loka ho hlola pepenene, ho hlola lesedi. Lebitso la Morena Jesu ha le boko. Re boele re shebe bophelo ba monna e mong wa modimo, monna eo hana le mane thabeng yane e bitswang ya Carmel, monna a bitswang Elia. Monna enwa ha ka pata tshekamelo tsa hae, ha ka pata hore o tsamaya le modimo enwa ya bitswang modimo Jehova. Ha ka a ipata thabeng mono, yaba o kholotsa baprofeta ba Baali pepenene. Yaba pepenene monna enwa o bitsa mollo ho theoha lehodimong, ho bontsha hore modimo enwa ke yena fela modimo. Buka ke ya Marena a pele kgaolo ke ya 18 ha o sheba 36 ho ya 39. Tumelo ya hae ya etsa modimo enwa ya sa bonweng hore a bonwe. Ha di a etsahala sephiring. Ditaba tsena tseo re di bolelang, ditaba tsena tseo re di setseng morao re le ba Sesotho sermons and programs, ha se ditaba tsa sephiring, ha se ditaba tse patuweng, empa ke ditaba tse pepeneng. Johanne Mokolobetsi ya tummeng ka hore ke lentswe la ya hoang a lefelleng, Johanne 1:23. O ile a phela bophelo bo senang ho swabela sena seo a se phelang. Ka tuo yohle, ka phatla e phahameng, o ile a re, behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Bonang konyana ya modimo e tlosang dibe tsa lefatshe. Buka ke ya Johanne temana ke ya 29. Ena e ne le polelo e phatlalla, e ne le polelo e utlwang ke mang le mang, e ne le a public discourse. Thero e etsahalang pepeneneng ho bontsha hore ditaba tsa efangheledi ena
ha di a etsahala sephiring. Mosebetsi wa monna enwa Johanne ha wa etswa sephiring, empa e ne le kodi ya malla, e ne le molaetsa o neng o phatlalla o bitsetsa batho pakong. Ha re sheba monna ya bitswang Petrus, re mo kopolla le monna yena enwa a bitswang Johanne. Jwale ba se ba jwetsuwe hore le sekebe le ne la nna ntse le bua ka lebitso la Jesu mona. Ba araba ba re re a sitwa hore re thole. Ha hona ntho e nngwe re e kgonang ntle le go fela re bue ka dintho tseo re di boneng ga ba ga di utlwa. Buka ke ya Diketso kgaolo ke ya bone temana 20. Ho tia hwa banna bana, diphatla tsa banna bana tse phahameng di ile tsa mmakatsa babusi ba nako eno, hobane ba ne ila ba le Jesu. Maphelo a bona a ile a fetoha bopaki ho nnete e phelwang ka ho hlaka. Ke batla hore moya kgabane ke re bue ka taba ena, re teba ka yona, hore sefapano ha se ka sa etswa sephiring, ha se ka sa etswa sekgutleng se itseng, empa sefapano se ila sa hlongwa thabeng ya Golgotha. Se bonwa ke mang le mang. Kristu la phahamiswa, a phahamiswa ka pela mahlo a lefatshe, jwalo fela ka ha Moshe a ile a phahamisa Noa ya koporo mane lehwatateng. E ne le taba e etsahalang e kgahleha, e le taba ya lehodimo e kgahlehang ka tsela e makatsang, e seng e le tlontlollo, empa e le molemong wa pholoho ya ka le wena le yena. Sefapano ebile ketsahalo e pepenene, ebile tlholo e pepenene kgahlanong le sebi, kgahlanong le lefu, kgahlanong le lebitla. Bakolose 2:15 e re, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. E bontsha hore sena se etsaetseng sefapano se ila sa senya matla, a sa senya mebuso ya lefifi, mme a pepesa tsona ditaba tsena, se bile se hlola ditaba tsena pepeneng. Sefapano se ila sa fihlela poelano ya motho le Modimo, sa fihlela hore re etswe bana ba Modimo, mme sa phatlalatsa tlholo ho tsohle tse amangwang le mafifi. O shebe ba Roma 5:10, o shebe ba Galata kgaolo ke ya bone temana 5 ya bo ya bosupa, mme o bele o shebe ba Korinthe ba pele kgaolo ke ya 15 temana ke ya 57. Sefapano ya ba se harola ka lehare lesela la tempele, hore jwale the most holy place se halaledisiso se fihlelehe, se bonahale, mme sa fihla sa kgaola lebota la karohano pakeng tsa Modimo le motho. Ka hona taba ena e re Mokreste ha memelwa tumelong e patuweng, e thotseng, e balehang hore e tsejwe,
empa mokresto o memetse bophelong bo tletseng kganya ho kgantshetsa bohle ba shebileng bophelo ba hae. Ke ka hona Morena Jesu a ilang a re le lesedi la lefatshe. Motse, lona le motse o behilweng thabeng, o kekeng wa papa. Mateu kgaolo ke ya 5 temana ke ya 10 le motso o mo 4. Sengodi se ke se ratang Ellen White o bua ka ditaba tsena bukeng ya Desire of Ages page 661. Or the gross must be lifted up before the world. Let the workers be lifted above self, and let the cross of Calvary appear. Then the world will be drawn. Au, mantswe ya matla ruri. Mantswe a reng fela ha sefapano se phahamiswe ka pele ho lefatshe. Basebetsi ba sebetsang mosebetsi ona wa modimo ka bona ba phahame ka hodimo ho bonna, ka ba phahame ba skenne ba le boitshebo, mme bophelong ba bona sefapano sane sa kgolokgotha se hlahelle. Ke hona lefatshe, o re ke hona lefatshe le tlang ho kgahlwa ebe le ata. Moya khabane ke rata hore ha re sentse jwale re kgannela hore re fere ditaba tse. Ke re ho wena motho e hlileng e le modumedi wa nnete, motho ya dumetseng ho Morena Jesu ka tiyo, motho wa botsa hore na how then shall we live? Ke lokela ke phele jwang na? Ke le motho ya inetseng ho Morena Jesu, ke le motho ya re nna ke mokreste na? Ntlha ya pele, phela tumelo e bonahalang. Seke wa ba moithuti ya setseng kapa morutuwa wa Morena Jesu Kriste, se ka ba morutuwa wa Morena Jesu Kriste ya phelang bo Jesu bona le kunutu. Se ka pata bo Kriste ba hao, se ka pata tumelo ya hao. Let your light shine before me. Ha lesedi la hao, ha lesedi la lona le kganye batho. Speak the truth in love. Buang nnete. Wena o le modumedi, buang nnete ena ka lerato. Bophelo ba hao ha bo qholotse dipotso. Motho ha o shebile mono a bona o phela bophelo ba hao, a ipotsa dipotso, a kgalla ho botsa hore na le kunutu la hao e ka ba ke lefeng. Taba tsena di bonahala ha mokreste a tshwere mathata, a le ka hare ho mathata, a le ka hare ho dinako tse qholotsang. Jwale motho a bona o ena le kgotso eo senyesemane se reng it surpasses human understanding. Jwale ba o sheba ba bona hore motho ena o na le kgotso e fetang kutlwisiso ya motho. Hantle le kunutu la motho enwa ke lefeng na? Bophelo ba hao o le mokreste, ha tsela eo bollo tomaneng ka yona ha ebe thero e utlwahalang bathong, e bonahalang bathong ka bobona. Lebitso la Morena Jesu ha le bokwe, ha dia etsetswa
ha di a etsahala sephiring. Ntlha ya bobedi e le mokgwa o bontsha hore enwa o latetse Jesu Kriste, enwa ha a batle le hore a tla pate taba enwa o batla lefatshe le tsebe, o batla lefatshe le utlwe. Mokgwa wa bobedi, bolela efanghelii ka phatla e phahameng, bolella batho ka Jesu ya pholosang. Jwalo fela ka Paulus ha eme ka pela motho enwa Agrippa mang, bolela ditaba tsena ka ho hlaka ka phatla e phahameng. Share your story, bolela bopaki ba hao, bolela ka mohau wa Jesu, hobane rona re baemedi ba lokelang ho bolela Morena Jesu, re dipaki tse lokelang ho bolela Morena Jesu. Bakorinthe ba bobedi kgaolo ya 5 temana ya 20. Lefatshe lena, dinako tsena tseo re phelang ho tsona, lefatshe le re phelang ho lona, dinako tseo re phelang ho tsona, di hloka hore di fumane, lefatshe le hloka le utlwe matla a fetolang maphelo, matla a Morena Jesu. Ntlha ya boraro ya hore na jwale re phela bophelo bona jwang? Ke phela jwang ke le mokreste ho bontsha hore ruri tsena tsohle ha di a etsahala sephiring? Ha o so una le dikolotso tse sa etsahaleng sephiring di etsahala pepenene, sebetsana, tsitlalla, tiisetsa ditaba tsena ka mohau ohle, ka mamello yohle. Hangata o tla fumana hore ha o emela ditaba tse itseng tse bohlokwa jwalo ka efanghelii, ditaba tsena di tla o isa mameneng a ditaba. Ditaba tsena di tla o akgela dibuping tsa mollo, di o akgele ditoronkong tsa maroma. Empa setshabe jwalo ka ha ditaba tsena di la tsa lahlela ba setseng modimo ona morao mameneng a ditau, tsa ba lahlela dibuping tsa mollo, tsa ba lahlela ditoronkong mane bo naheng ya Roma. Ka tsela e tshwanang banna ba ne ha ba tshabe letho. Le wena ka tsela e tshwanang, ha o le mokreste wa nnete, ha diqholotso di hlaha, se ke wa tshaba letho. Ema ka phatla e phahameng, tsitlalla, tswela pele ka leeto. Kreste o re mang kapa mang ya tla ntshala morao ha nene boyena, mme a nke sefapano sa hae letsatsi le letsatsi, mme a ntshale morao. Luka kgaolo ke ya bone temana ke ya 23. Matla temana hobane e re ha re phele maobane, re phela hona jwale, mme nakong yona ena, motsotsong ona ona, re dule re ntse re sheba ho Jesu, ebe re sheba rona, ebe re a elellwa hore re lokela re tlohele bo rona bona, empa re sale Morena Jesu morao. Re nke sefapano letsatsi le letsatsi. Ka mantswe a mang, qeto ena ke e ntjhafatswang letsatsi le letsatsi,
qeto ena ya ho kgetha Morena Jesu ha maemo a hlaha e le maemo a matle kapa e le maemo a mabe, maemo a monate, maemo a bohloko, re dula re ntse re nka sefapano ka hore re etse tsohle, re kgethe tsohle ho latela na Morena Jesu o na tla kgetha eng, ho latela na Morena Jesu o batla re kgethe eng. Bitso la Morena Jesu ha le bokwe. Bophelo ba modumedi, bophelo ba mokreste ke bo e leng ba boinehelo, boinehelo bo sa patwang, ebe boinehelo bo seng sephiring, ebe boinehelo ba phatla e phahameng. Ntlha ya bone e leng ntlha e re tataisang hore na re lokela hore re phela e fangkgedi ena pepenene ka tshobotsi e feng na. Me a bitswang Ellen White bukeng e bitswang Steps to Christ, dikgato tse re isang ho Morena Jesu, leqephe leno la 58 ore the Christian's life is not a modification or improvement of the old, but a transformation of nature. Or let your life be crucified with Christ and resurrected in power. Let your home, workplace, and community see Christ in you, the hope of glory. Mantswe ana ha ya Sesotho ngare bophelo ba mokreste ha se ntlafatso kapo phetoho e itseng ya seo a neng a le sona kapo ya bophelo ba hae ba kgale, empa ke phetoho e felletseng ya boleng ba bophelo ba mokrestino. Ke ho tloha bophelong ba kgale ho bo lahla ka botlalo, jwale motho ena a kena bophelong bo botjha bo laolwang le ho tsamaiswa ke Morena Jesu Kriste. Bitso la Morena Jesu ha le bokwe. O re bophelo ba hao, ka mantswe a mang bophelo ba hao haeba bophelo bo tlhagisitsweng le Morena Jesu, mme ba tsoa kapo ha ba le tsosoloso ya bona ka matla, ka mantswe a mang bophelo bona nako eo o qetang hore bo tlhagiswe ho Jesu Kriste, ho be le bophelo bo botjha, bophelo ba tsoho bo se mona le matla a fetang pele. Mme mahae ya rona, mesebetsing ya rona, setjhabeng mane, Kreste a bonwe e le yena tshepo ya kganya ya rona. Bitso la Morena Jesu le bokwe. Monna a bitswang Paulus e weneng e le Saule ha ka ba pata seo a na le sona, ha ka ba pata le tshokoloho ya hae. O ile a iphumana a le ka pela marena, a iphumana a le ka pela mafutsana, a iphumana a le ka pela majuda, a iphumana a le ka pela maditjhaba, a bolela Jesu ya thagisitsweng mme ya tsohileng. Monna enwa o re, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ha ke dihlong ho bolela evangeli ya Kriste. O re, for it is the power of God unto salvation. Ke matla, hobane ke matla a Modimo a ho pholosa. Baroma kgaolo ya pele temana ya 16. Bophelong ba hae monna enwa a otlwa kgakgathwa, a tsamaya ka dikepe, tsa tsamaya di robeya dikepe,
a kenywa ditoronkong, a kenywa ditjhankaneng. Tsena tsohle a di phela e le lengolo le butsweng, lengolo le ballwang batho bohle go latela Bakorinte ba 2 kgaolo ya 3 temana ya 2. Isaiah o ile a beha boprofeta a re ha ke a bua sephiring, ha ke a bua lefifing la lefatshe. Isaiah 45:19. Mme Kreste le yena a fihla a beha taba yona e amanang le temana e, a re in secret have I said nothing. Ha hona ditaba tse kilang ka di buela sephiring. Johane 18:20. Kreste ena eno ke buang ka ena, eo e leng yona thebe e re lokelang ho seha maphelo a rona ho yona. O ile a phela, a shwa, a tsoha, e seng sephiring empa pepeneneng. O ile a tswallwa sejelong sa diphoofolo, tlasa dinaledi, a kolobetswa mane nokeng, mme a bonwa ha a fetoha mane thabeng, a tlhagisetswa hodima leralla, tlhagisetswa hodima thaba. Ra bona a nyoloha lehodimong ho leba hae. Bophelo ba Jesu ha se ya ka ba bophelo bo patilweng. Mosebetsi ana o tletse lefatsheng mona ha ya ka ya ba le kunutu. Lerato la Jesu ha le ya ka la ipata, empa ya ba le lerato le lerata. Bophelo ba hae ile ba phatlalatso, lefu la hae ya ba ponahatso, tsoho ya hae ya ba bopaki, ya ba taba e tshwarehang, mme o kgutla wa hae e tla ba tshenolo, hobane mahlohle a tla mmoho. Ha re fera ditaba tsena, ke batla hore ke re ho wena moratuwa wa ka, Kreste wa o bitsa kajeno, o biletsa bophelo bo e leng ba semoya empa bo sa ipatang. O biletsa ho tumelo e benyang eo e leng lesedi ho lefatshe le tletseng lefifi. Tloho he, hlwella mona thabeng, phela bophelo ba sefapano, tiya, bonahala, tshepahala. Bophelo ba hao o le mokreste ha bo a etsetswa sephiri. Your life is not meant to be done in a corner. Ha bo a etsetswa sephiri, empa bo etseditswe pepenene. Ha di a etsetswa sephiring, ha di a ka tsa etsetswa sephiring. Lebitso la Morena Jesu le bokwe ha ke etsa thapelo. Dadia Mosaya leng haelo di mo Morena le moduki ra le bua sabateng ena ya hao e halalelang, mo modimo wa rona go e fileng fela hore maphelo a rona e lokela hore e be maphelo a phelwang e le maphelo a seletseng ho Morena Jesu, mme a phelwe pepenene. Tate ya halalelang, ba buhi ke bana ntate, ba buhile ditaba tsena, ba utlwile ditaba tsena. Ha e mong le mong tate ya halalelang a nke sefapano sa hae a sale Morena Jesu morao, mme a qala ho phela pepenene, a bolela Jesu ya re shwetseng, Jesu ya tsohileng bafung. Mme ntate ya halalang e tle re ka letsatsi lane le leholo leo in a public manner,
pontshe Modimo o tla bo reng ka ho ya lehodimong la hao. Re be re le teng, ke be ke le teng, a be a le teng, ba be ba le teng Modimo wa rona. Re a kopa ke hona Modimo wa rona hore o be le rona, o re fe matla, moya wa hao o halalelang o re tshehetse ka mehla le matsatsi, ka lebaka la lebitso le letle la Morena le Mmoloki wa rona le Jesu Kriste. Amen. Amen, amen. Re a leboha ka nnete Ntate Molefi ka thero e matla eno e hlakileng, taba tsa yona ka nnete di hlakile hore dintho tsena kaofela ha ona mohlang di la ka tsa etsetswa sephiring tse amanang le Morena Jesu le sefapano, mme di hlile di tlameha ho thwe put your light on a bushel. Don't hide your light under a bushel. O le phamisetse hodimo. Ho thwe kaofela ha rona re tlameha re bontshale re le lesedi la lefatshe, mme re a leboha ka thuto e matla eno. Mohi e motle wa Sesotho Sermons and Programs a Ntate Molefi a sa re kwalletse ka thapelo tjena, e re ke tle ho wena ke o lebohe ka mosebetsi ka ho ba le nako ena eo o ile ka ipha yona ho robe le rona mosebetsing ona wa ho ithuta ka ditaba tsa Morena Modimo. Ke tshepa hore o hlonofetse, ke tshepa hore o ratile, o ithutile letho letsatsing lena jwalo ka ha le nna ke ithutile, ke ahile. E re ka nako ena ke tle ke lebohe ba ntseng ba eme le nna ka moraka, ao ke kgaitsedi ya rona ke mme Mmamojela Selebalo, ke Motlokwa Ntate Moribe Lethapa, ke Ntate Seiso Mokuditi, wa tsatsing lena ya neng a tswile le tsona ke Ntate Molefi. Baholo ba ka kaofela bana beso ke le leboha ka mehla. Amen. Amen. Ha ke le mona mohi e motle, e re ke re ho fihlela nako e tlang ha re teana ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang, ya reng ho wena e tshwe kgotso ke o hawa ka mehla ke thapelwa le tete, ke le tete la mohale, ke mohale wa mokgatjhane, ke mokgatjhane wa pete, ho fihlela re teana hape e tshwe kgotso. Amen.